Whakaalawhalahi atu hānei hātou tōla do walatala te tupu ke lata ia moe awhiawhi nei. Whakamua pehe mai e palemia ko lilifu ko Dalton Tangilangi. Tō whaitau seanga e whakatuwhono ke whakamata whakatuwhono e tau whale to nofo tutungi he tau ngāho nei, hā kua tūtokolunga lalahi e tau tutungi. Ko iloa e BCN News mai he taha pulotu kua nofo mai ki he motu ki he ono e tau mahino kwa male. Ko e tutungi e ia lima e seo e tā la he taha e whaitapu ki he taha whale ne nofo ia ki ei. Tala hau mai a Dr. Niue Vosikata, ko e tau ukalahi e tau tutungi nei, mo e kua nākai lata e tau tutungi he tau whale i New Zealand ke ta mai ke whakaonga ki Niue. La whia tu fōki nākai maopopo mitaki e tau kaina. Pehe a Dr. Vosikata, ko e motu fulufulu ala mo mitaki a Niue. Ka taha mena ni ki sia ia, ko e tōla he tau oka, mo e nākai hanganga mitaki e tau whale ko fua ki ai ke no nofo tutungi. Whakatai e ia ke he tau mga aho ni whinatu mo ngā hua ai ia ke he motu kuki ai lani, ke he motu ko Rarotonga. Mo i tutongi e ia ue seo limu fulu he tahe whahitapu, ka e katoa toa osi e do koloa ki lonto he whale ia. Whakamōli mai he takitaki he tau loea ko Justin Kamupala ke BCN News, nā kai whai mata whakatu whono ke puipuia ki e tau whangamana pehe nei. Ko e tahani e matakau, kua whai malolo ke tau whawhasianga he tau tutongi, ko e matakau Price Control Board, kai koe pule ni a lau tolu ke he tau koloa tamai ki he motu. Kua langona whoki e ole he tau tangata motu kehe tunga Dr. Vosikata ki he whakatuwhono ke whai tau seanga mo e ke ono whakamakutu ki he tau tutongi nei ke lata whoki me tau tangata whenonga vēwa mai ki he motu kai mua atu ki tau tangata motu kehe ne kua mai ki ngā hua mo e no nofo ai ki he motu. Ko e tau whale whakatuwhono ne tutongi no nofo he tau tangata, ko e ue seo whangu fulu e tau tā la he taha e whahitapu, ke lata ia mo e tau whale tōlu e pokamohe, mo e katoa e tau koloa ki loto. Ke whakatai atu ke he tau whale iki ne ko tutongi ai whae seo puke lima seo he taha e whahitapu. Kua kamata ngā hua whoki e whakatuwhono ke whakawhou e whale puipui he motu ke whakahangahanga mitaki, ke lata ia mo tau pangota, ha kua pupu e ulu whale mo tuai whoki e whale. Tala hau mai he takitaki leo ko Timothy Wilson, ko e toko tolu e tau pangota ko na nofo ai ke whale puipui he tau mga honai, mo kua lata ke whakahangahanga mita ke whale ke na nofo ai lau tolu. Tala hau mai e takitaki leo kua whai mga aho whoki he nākai whai pangota, si kua toka noa ni e whale ke tutulu, mo kua aua tu e popo he tua whale mo tau kawihila kua nākai hangahanga mitaki. Kua whai tāla whou ko langana mai ki he tau lutu ke he matakaulaka pi he motu. Ko e aho nei ne kua maua e taha langaki ke he taha tohi ole he tau matakaulaka pi he motu ke he tohi kupu he matakaulaka pi ke hea e taha whono ke whiwhili e tau takitaki whou. I lai BCN News ko e taha e tohi ne whai uta viko he mga aho nei mo e sa ini he tau matakaulaka pi he motu ke e tuku atu ai ke he tohi kupu he matakau ko Sydney Lui. Ko e tuhi nei, kua ole atu ai e tau matakaulaka pi mai he tau maanga, ke hea taha whono langa taha he tau, he matakaulaka pi ha Niue ke whiwhili e tau takitaki whou. Ko e tau lutu nei, ne ka mata langona ai he whaitapu ka mole, mo e pihe e whaulu kua nākai hangahanga mitaki e matakau, ha kua nākai katoa toa e tau takitaki. La whiatu ki ai, langa ua ne whakatoka ai ke whakahoko taha wheua whetoko laka pi toko fitu, kai nākai whakahoko ha kua nākai whai matakau ke pele. I loa e BCN News, ko e tau le kua nei, puna mai he tau manako, he tau matakaulaka pi mai he tau maanga, ne kua pehe whoki, kua whakaosi e kotoa whaanga ha Norman Misimesi ki he matakau, kai nākai la whakamōli mai ia e Misimesi e hana tuanga. Ko ia ni mo Sydney Lui, ko e tuhi kupu e tau he matakau NRU, kua no nofonga ia ki he motu. Ko Tony Edwards, ko whinatu ke motu ko New Zealand, mo e ko aukiokia e Palestini whakamua ko Sir Toke Tālangi he mahina i ulai. Langana ai ko e amanaki e tau matakau he tau maanga ke tuku atu e tohi nei ko saini lau tolu ke he tohi kupu he matakau New Rugby Union ke he taha aho he whahitapu nei. Ko e halau tolu a manako ke liu hea taha whono langa taha he tau ke whiwhilia e tau takitaki whou ke lata mo e matakau laga pi unioni ha Niue. Taha e pū ngā hua whou kua kumi tangata ai ke ngā hua mo e matakau pule ngā hua he whakatuwhono. Ko e whakahingoa ai ko e Officer Communications Officer, tutongi pauaki mai he whakatuwhono a New Zealand.
Talahau mai e ofisa he matakaupulinga hua, ngoi pūnga hua nei, whakatupia e whakatuwhono Nisilani, ke lata mo e taha whakaholoanga he whakatuwhono ne whakahingoa koe institutional strengthening and governance. Ke he mai e pūnga hua nei, he pūnga hua ne whamahani ke ngā hua ai, ke he whale whono ke tangata whakailoa tāla he whakatuwhono. Ko e pūnga hua whou nei, ngā hua ai ki lalo he takitakianga he tuhi kupulahi whakatuwhono, mo e whalua mga aho ke hokotaki atu ke he matakau pulinga hua, mo e ulu whakatonu he ofisa ia, sipihia whoki ke he ulu whakatonu he ofisa kapeneta, mo e whono ki pule. Ko e whalua tau ngā hua kua mahuinga lahi ke katawhanga nei, ke whakapuloa ai e tau ngā hua he whakatuwhono, mua atu ke tau ngā hua he ofisa palimia kapeneta, mo e tau whahe ngā hua takitaha he whakatuwhono, ke he tau tangata tuhi tāla, mo e tau tangata whakapuloa tāla. Kua pōke ai e whale tolo he maanga ko alufutuke lau, he pungi he māme au nei ke tau lilifu, si pia whoki mo e tau tangata, kua whalataha atu ai ki he aho whakatātā, he tau mamatuwhiwhine ha alufutuke lau. Maali mo e fulufuluala i tau launu ke kua whakatātā ai ke he whale tolo he maanga ko alufutuke lau ke he pungi nei. Kua whakalataha atu e tau lilifu mai he whakatuwhono si pia whoki e tau hukui he tau whakatuwhono ha New Zealand ma Australia. Whakau e tū lo, ki mtolu osi ko mai ke whakalataha mai. E ki sia mtolu, tau tāleni he tau matuwhiwhine maunga iani. Ka nono mai ko eilonga tunga whalua mongo, kai fuluala mo ki he kehe tau lanu heo nei. Whakau e lahi ma tau mautua whiwhine, ka mutolu tau ngā hua lahi. Ha mutolu tau whakauka, ke mai ke fuluala e aho nei ha tau tolu. A mana ki pihia tu mau, ha tau tolu tau ngā hua. Pesini he nā kai whai tūlisi ki he motu ki tau mga ahu nei, kai toa longa e tau tangata kua watu, ke whakatau e tau kai, mo e tau koloa he tau whiwhine he maanga. We handcraft a hako, koe tau sifa tau bracelet, paulima mo e tau kahoa, si pihia ni mo e tau pāleo, ka koe hae ni ka hae e whalutangata ka whakatau. Hakamna lahi ni koe tau craft whalumong whakatau ni e tau tūlisi. Ka koe tiwhi tūlisi ka kai e whakatau ngai ni e tau loko, e tau mena lotu ne manako ne latmo e mata. Tuku atu e tau manatu whakau e he ki pule he maanga ko i lilifu ko wāinga tuku tonga ki a lau tolu e tau lilifu mo i tau tangata ko tolo atu ai he kau whalataha mo i tau whiwhine he maanga ha lufutu ki lau. Ko tau matu whiwhine he maanga nei maroro mo e tolu ngai tuanga he ha lau tolu tonga hua lima. Ka tā ate au ko e ilo hai e tau matu whiwhine he maanga nei he tau usi tonga hua lima. Ka mata mai ke tau pulo, ke tau mena osi, ke tau potu, they are number one. Excuse me. Si pihia ni ke he tau kalai e fuki. Wa ha mautola whaianga ko Lina Strickland, ne whakakisi ia e tau seanga he tau siwaiwai fisi behe ko. He mau whakapā ia mautulu. Ai no au ke tau siwaiwai pihia. Ka koe loto matala hana, kua fua ke ia ma loto katoa ke ha mautola tau matu whiwhine. Mga hone kua ilo lahi tau matu whiwhine. Mana te oe mai e tau matu whiwhine, mai he mutu ko rano tonga le nofi New Zealand, o mai alau tolu me tau whakako fuki, ke he tau matu whiwhine, ke tau si tau siwaiwai. Kai lahi e tau whanga siwaiwai, pehe ko. Ki sia e lau tolu e siwaiwai i makini, si huhu mai e takitaki, tau se hei lange na whakise, he matu whiwhine ko Lina Strickland. So mga honi ki siya au ke Facebook e mga honi, kua hele toa lau tūlu he tau fisi. Si kua tau se te lau tūlu he tau siwaiwai pia. Koe mitaki haa ia, ma tau mamatu whiwhine he maanga. Whakalataha atu whoki e whalo toi ke pule, tonga e lilifu e ke pule motu ko Richard Hipper, we ulu whakatonu he whahinga huataonga Niue ko Mora Enetama, mo e matakau he tau whiwhine he motu, National Council of Women, mo e halau tōla Blessed he matakau ko Mrs. Nungi po Mali. Wa nāwa atu ai ki he tau launu fulufuluala ko kisia ai ki he aho. Whakaweanga mai aho ne pehe mai. Whakatū mau ke whakamui, whakatū mau ke whakamui, me langaki hake e tautu whungali maosi ha Niue. Tōtahe me tauki mai fulufuluala. Pongi dēni whanongonongo tō tolu ke whinangalo he atua ne pehe hele mai. Hele mai ka whakatū mau ke whakamui. Hele mai ka tū mau ke whakaholo ki mua. Hele mai ka tū mau ke langaki.
mai taonga, mai ofa ki hata tolo tau momoi, e tau tufunga he hata tolo tau tupuna. Whakakise mai tau lanu ke he kehe, he tau i e nā. Koe furufuloala hai ama te kitaki he tau loto manaia, he tau mato whiwhine a lofi tuke lau. Ane mai, nā kai manaia halau tolo tau loto, nā kai manaia whoki aho nei, ke he hawa te ang. Koe hākua o nono anga ia ke pungi nei. O nono au ke kehe tau lanu, ke kehe tau whakaonga o se mutoro tau lanu ke kehe. E hako e anganga e kau whalata. Ka nā kai maua e anganga he tau lanu ia, tō nā kai mai ke whaki he tau toro tonga hua he tau matau whiwhine, he hamata kau he tau mata kau ke horo ki mua. Whakau e ke he tau matau whiwhine malolo halofu tuke lau. Ko te ka toa i haunga furu, hei hawa matakau ko la lafi mai ke Niue Council of Women. Ko lau tōru ka tau tūtaki malolo. He o moi, me la ngaki me whakahoro ki mua e tau ngahua he tau whiwhine he motu. Amana ki atu ke he aho whakatātā he maanga ko luftuke lau ke hau whaiumu he whaitap ka hau. Si pihia hado tōlo dau wala tāla tutupu ke lata ia mo e awhiawhi nei, kia mnuine pō, nono whaa.